syukur nak slam jong nong san Hima. Ki nongelam ke JSU clear yat circle mentakas ngi ke Henry trek Halor arajar arpulai kilalaj ban senran lang ya wahe Shnong bat ki dikot ke komti Shnong jong ke Shnong Thangskai ha ke jinglaj Ïakynduh yo deputy commissioner ke East Jantia Hills ha ke ban kaliang ke Shnong kala ai sendon da ke Thok show deputy commissioner ban penduk pendam ya ke permanent residential certificate ke ba uniu barjela yo bala tip kerteng kum Ayush Kumar badu kupa jong u Sunil Kumar kibala pendon kam Thok ban apply ke seat jong ke state quota ban yo Pule MBBS bat ke Shnong kala pensyai baha usnem arajar arpuwei la ai sernot nongsong Shnong ke batang shipor kata Henry benai namar ukpa jong ni ukna udai ubatrei hapo dalmia simen baru lapanya ke temporary residential certificate na ke Shnong ban pa sha ke school ha orisa Henry penban gini ki barjela kila pendon kam Thok ban apply ya ke permanent residential certificate na office jong deputy commissioner ha East Jantia Hills bat kila le Thok le syukur ban yo lat sendon ban yo ya ke state quota na ke sarkar ban Pule MBBS kumta na kaliang ke Shnong kala ai ke Thok show deputy commissioner bandawa penduk pendam si sendon ya ke PRC badru ya ke seat quota MBBS namar uniu khna badu kupa jong u kila le Thok ban le syukur tang ban mentoy yaladi na kaliang ke seng JSU kala mahamru iki weipat ki barjela badru iki nongelam Shnong ba ambit ban shim kabu lani ban INOC neki nogi sernat shiki barjela mat ka seng kala dawa sendon ru na ka menteri sarkar jong ka jela ban penduk yang ka bha jong u Ayush Kumar na ka thup Pule Doktor MBBS badai ban ai shiki trai muluk damano u he Shnong yong Shnong Thangskai ini benta wada yo social media wada bena wada pau ibha ni u Ayush Kumar imenta wapan upau na temporary residential wa depan udah da em chongkhan hatai ite benta ta ya temporary yang pentikna sa no bruhani na rld ya bit benta ta ini benta ikarpa di naliang yong Shnong naliang yong Shnong percha jori yini percha iania residential temporary ya to PRC wa sarkar wuhim tie ni upaji uyo yani wato inu i sen bahalang le IWM hapo yang ngobru brin nyau trap yang i u yapat urap yatana yani to naliang yang i kam ko Shnong Thangskai dem le jingkitia Halor wani akam wani u Ayush Kumar wada penam kam baklau ya kanika certificate wada i kam ko Shnong namta tangan rumnai andai wada yoy boni utkar da penam kam baklau ya kanika certificate kardo kuai sate upot yang PRC wo penam kam ika dai ama Shnong i MW upayang wakre ha factory da bon tadi kisnam ni te daw depan le i ater certificate andai depan le certificate temporary dai ama Shnong de le wato dun rupnai wo penam kam yang di certificate andai wadiyo utkar da lew challenge i kam ko Shnong i kam ko Shnong de em kawi ke jingmut kawi ke jing yatali wa man step ule chelong uciami wa kalom nista duni tin yo pa pendami yakni ka certificate dan yakni ka PRC yang bonus kar wa penam kam